Ajanja ya Wero TV ni tugeragia kweja kwina ugo mutegeri na gutigira ni tugukenanira amona gukwa nteto gukuthomithia na kinya gukumenyithia na nikeno tuntuke ya rojo timu yetu ya mubira ya Wero FC ekethirwe kithima na inya na timu ya Nkobu Veterans FC keni negia Shabanko bo ninkindano irekambiriria tha inyanya chiongwa chia tha bwinthe ni bukugwa twogeni gukujira nkindano eje ya kuona nchambano tutrimane tugwiranirwe na tukenanire ni rojo tha inyanya chia tha kienine kia Shabanko bo bwagano tubakona kanya kugwatanira na baotwe kiri Weru weekend tha ithatu bitagwa ntinyari kenywa jani jamoja tukwanganiritio tukubona arua kiri nteto chietu yaria tukuthurania kiri nteto cia Weru Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Akiama bakiama kia DCP gwikiandiunga chiame kindori bakiuri akari kwerenka mpuru kugwatanira nabo. PS Kilemi Kiburi kuoria mithika guchoka na kugwatana na Rais Ruto akiuga Ruto na kindiki batina untho na Lentore. Siasa cha Kirimara kuoneka ndiungeni ya Minister Rukona Mugamo bunge ya Bure akiendekithia Kirimara kugaukana. Arimi ba makandamia embugo tutanikira bakugani wanda be makandamia gukana na mbecha chao ntubo bachokete nyuma bonene. Anko gwatogeni okaire mori nkiriminwe monaniro mathithio tukobana arwe tukianjiria nteto chietu akiamana gwati mbaru bakiama kia DCP batongeretwe ni mubangania muneno akiama geke mithika Lentore ni bakinyete thokone ya mikinduri kuringira kiama geke ndebe hakiariria mwingi Lentore ugite na gutwa barabaka mugwate gucokia nkuma ya Meru akigwanga ukano na Meru kuika Rais Ruto bo kathakire kithurano kithiru Meru ni bautatiri ni Rais na thirikari yawe ni kinya onekete kugambia mubunge wa Rutere Mpuru wa Bure akiuga ni nchamba kinya nuntubo akurungamana ura wari Rais Obaire Daniel Moi akiuria karibantere kwere nchampuru kenda tonya kiri kambi ya kuregana na thirikari mutugie kare hari na Kenya ibombe tekeria ngwatanira noe amugambi manyara ibo kwenda ngwatanira noe ni atongeria ba murengo muregani na thirikari ya Meru batongeretwe ni mubangania munene wa kiama kia DCP mithika Lentore aria bariungite thokone ya mikinduri na kia Lentore na ugite no kathiurungite agichwaga njecire kamutetheria guchokaniria Meru kumania na uria kuganithirite agirindoni nene kwa bunene ni mutongeri wa mugongo Rais William Ruto ne thirikari William Ruto orabo komeanta muretete mimi naona ametukosea heshima kama wa Meru. Kasongo tunakuambia sababu ya madharau wewe ni one term, ni one Kingiri Nturi na kathite mubunge wa Tigania East Mpuru wa Bure akimwita nchamba ya Tigania na nandi akiuria kariba mikinduri kuma weba gwatana kirugendo ru rwa kwithira bakionokia Meru. Shujaa wa mikinduri hii, shujaa wa Tigania East anaitwa nani? Anaitwa nani? Munadhani muita kuja tufanye kazi na yeye? Pesa kwenda mbele. Utamuera yeto watanere ato kwera Mpuru eje one term ipo kwenda eje one term ibangana pa kwenda Mpuru eje one term atongeria bane borotete Rais Ruto ni kuthukangia uchumi na ndiba kiuga no mwankethire akiathana kwa gipindi kimwake. Daka Songo atora ataweka watu pesa mifukoni tuwasaidie, utoke kwa pikipiki upande kwa sienta, utoke kwa sienta upande kwa mbasi. Kunayo tunaona hapa hatuoni. Uchumi bwa itiato abera ugo tabua share akore ambeche tieto to abera shae tarea
yani Mikindori wanta uma kwa hivyo lekaneti na Kasongo. Nirudi nyumbani ama nikae Nairobi? Mnataka nikuje hapa? Nikuje hapa kama nani? Nikuje hapa kama nani? Nikuje hapa kama nani? Ndivyo mnataka watu wa Mikindori? Mnataka nikuja niombe kiti? Kiti gani? Hata kiti gani? Nyinyi sasa hapa watu wa Mikindori mtatuunga mkono? Tukiamua tutafute hiyo kiti, mtatuunga mkono? Wangapi wa Mikindori watatuunga mkono? Ukishaamua hivyo. Harambe! Nkeripotrande toshaweru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Mwandiki munene iwanda no PS Kilemi Kiburi no ritemithika lentore gutonya kire kambi ya rwimbo rwa Totam akigwo twokomba guchinda rais tutokithurano niga 2027 akiaria ari mambrene jamathiko ntere tia kalithiria wodine kianja PS Kilemi augitemithika lentore ni mutore wa kwimono na rais Ruto na kinyamunino wa Professor Kithure Kindiki akiuga baire bau bari tayari kuritaniria ngugi na lentore onde una inyirite gutina gitomi ya siasa gukaraumia thirikari akiuga tayari Meru ĩrĩkĩrĩ thirikari ya Rais Ruto na arĩkĩrĩte na kuromba Kenya kwa Ruto na munini wawe kanya kangi gagutungata kithurano ne twitite John Thega na ripoti ije. And I want to appeal to my brother Lentore, who really taught me a lot of politics. Come, we work together. Iyo bwari akendeke bwari Kimeru Lentore, Ruto imochore oku. Because there comes a time when interest and the community are more important kulokia individual. What is the best deal for Meru people? And they want to go na tiumbwa. We start out of a government in 1992. KDP, and you know the kind of what as a community. In our community, okay, na mtu atiumbwa, rotuko na go to the Twitter. Tusikire ground ende tusikire ground tukonya tusikire ground tukira mengera yo tukira barabara tukure customer tukuria ngameto. So I'm appealing to you, my brother, to come and talk to your friend President William Samoei Ruto, and I know he's willing and waiting for you. You boari boatanire and to have to have a responsibility. Okuvanenga ko onenga bukowanga IPS abukurata mtu atendere bibi kuvyata imatendo yaku ndira wale kanyakara responsibility endege twarake Kimeru. You know, it gives me so much pride twarake akendeke Kimeru tukalimana ndamwera mnene tukwenda most of you are Methodist we have tuna itukubide kwa bishop wetu president bishop tariki nyanya nkamwera mnene tuna bishop tu president bishop Maromba iyo tulimire kiatho yetu ipo kwa labongo bora ningetoa tapwe to kwa mtu to kana kwa ya safrano ndio safrano antu ni antu baume Gavana Mutumanto ithinkia na wakiari ari ntere Chiembe augite wamba bwande thia buga kinyamuthia ntukunite kuraja agitarira kirathithitie kenda kurwana maitha na inyirite ageta na mbere kurwana maitha jaja na gutigira rithi ba gutiga kwanga ikwa na ririte kinyantuko ya Jumaine arugite atongire ba Meru bagetaga rune race na bakarire mantu kathomba jaja kuringithia county ya Meru. No batu tunajia tusiende. Tunakura Grimanele ya 47. Sasa sawa. Tunanga bana wetu Mutumanto India. Tunasinya Lentore, antubona bagarande batu banye mutumo kana natubona bye. Tujya kwenda antubene ende tukaringo turiyane kana natya. Nankwenda oburomba. Na ingwitikanirya nali kinyabo kona kwena story sia kwarua na araura kana yange siku itafika tuko yakinya tukarenthi na tuciuranie babu obwo kweri nafasi kwethanira ryo kwa bukwenda yura kana ni atabukwenda no ntutueta tukia kwa mwaka twete tocinda na my brother utogona tukathukia nyamu icio nthe ikathuka na itethuka
ko wende babwe mutuma twaracia rionthe na mantu amaingi na nibwe twenkiwa atente no thoku nawe na ndi musapota mwankanendi bia to mato muthura ringi gato mwata ni treatment ira twete na kuria kururia wirane te uma kana urongo ngabana nte kwenda twathura na ntu bamiru na woni mbuwete inkwenda kura milioni imwe ciemero tukarende twariria methene mwe tomeina twasiathia atia na twasikia tibubwe na onto kuona ni neshima na mero nkwe woni ni kwirwa atiri mutuma wowe uma thirikari ne nonto thirikari ri yekuo ni promisere mantu ni mathirikari ni promisere mantu nende nonto CS lentore we athuranire na mheshimiwa Ruto wetakire one term batwe kwambiriria rware mwanka 2027 ito kwenda security CS ito kwenda bia kuria bia drought tukenda nto beto tata kwa impara bwana CS ito kwenda roe bwana CS ito kwenda taito ndindi no nto motumate bweza cia taito cia Meru suma kere national government nende to atakire one term we kutha brother urenda nto baba Meru bakwa kana bakarate tega to support thirikari yeko kenda tona maendeleo ibo tokethia CS lentore na we one term mutuma ntwathi we tuta neto manere ndebe tareki kenda mwezi wa 8 2020 wewe amwe tira kanto beto mutuma weri athuro kanjurieku bwarie mirengo ni demero baraba iko kwa one term kwina batuta kana ni atia ende bwenda tukarende tuwatanira mwe tukaria tumeawa twetete ende ndengira undini amwathire amwathiri wate na aya amwathiri wate one time kana tuta amwathi Okire siasa mubunge wa gicigo mbunge gatigana East Mpuru wa Bore ugite kagita ni gakinye gakirimara kwa thurano wa Mpuru uro kwaragia ri mamburene jamwe na Minister Rukona Eric Muga augite kuri na bata ya ruterero rwa kirimara gutewa akiwa kagita ni ruru ithirito rokige karwa rungirwa West Antonia CS Muga augite ntukone ite kuraja swirage ya mutindo kethirwa iri kurikia akiwa kandarathi nibo bethirite bari thina indu tubobo ne bukinyete muthia bariteja bari intere cia thoboko tigania is John Tega na ripoti ja ene sawa manto marutungo wa mungia kanthigoro nwa Geoffrey Rukwa kiareri intere cia thubuku kagita ko thembecha chikundi mwanya kuthinambira na kubokire kingo gichiao na menerete wamba bwandithio bora bukujiritwa intere cia ndwanda chetigania akiwa bari ta thirikari bagatigiro ntu bukuthira buru intere inu cia ndwanda chetigania na miro yonthe na rathu chithia kanya wa kumeneria rutero rega ina thirikari no ntu bakuga mantu matotethia kama serikali tutamulika hiyo sawa tutahakikisha kwamba hiyo wakora ya ng'ombe wanapaswa kuwa Kamete, Shimoratewa ama pale Naivasha, wakae hapo wao wanakunywa unji na maharagwe pale hivyo mahali naitwa Kamete. Wakora wana nafasi katika jamii yetu ya Kenya na mkono ya serikali ni mrefu, masikio ya serikali nasikia maneno mingi na kuambia nikiwa hapa Tigania. You have decided to be a criminal in the trend of stealing the cows. The government will come for you. We will arrest you. We will prosecute you. We will jail you for many years. Kwa hivyo hii watu ambao wako na vitina tunaambiwa kwende. Waende wasiende. Waende wasiende. Waende nyumbani wasiende. Ligiji aende nyumbani. Aende nyumbani. Ligiji home. Ligiji home. Ligiji home. Ligiji home. Rintuli home. Rintuli home. Jaibi home. Matiangi home. Wamarwa home. Karoa home. Wote waende wasiende.
akiaria kagitani wa minista wa Ruyi aganthirwo Eric Mugana taririte mibango mwanya mwanya ya thirikari yikirite kenda kuthire kinyamara kia Ruyi. Miaka mingi watu wa Muthara, watu wa Tigania tumetegemea mvua kwa ukulima wetu, na sasa mvua imekuwa nadra. Mara leo inatosha, kesho haitoshi, si ndio? Leo inaanza mwezi wa 9, mwaka ujao inaanza Disemba, si ndio? Tukaunda mfumo ambao tunaita National Infrastructure Fund. Tuache kutegemea mvua ya kubahatisha, tutumie akili zetu, maarifa zetu, tujenge mabwawa, watu wetu kuwe na mvua, na kusiwe na mvua tufanye nini? Tufanye kulima. Lakini utawaona wasioelewa, wasio na maono, ajenda yao ni fupi, kimo hiki, hawaoni ule mpango unaokuja, si ndio? Hapa leo mheshimiwa amesimama akasema tuko na shule ya sekondari hapa, si ndio? Wamedadea Nyambene Teuma, tuko na kisima kilichimbwa Paketadea Duluma Factory, si kweli? Mimi hata najua zaidi ya hayo, kwa sababu pale mbele kuna Baranga Borehole ambaye kwa sasa iliharibika pampu. Kante kumenya? Kante onturene? Inaweza kuwa mimi nkareti Kenya, ntikareti Meru. Kuombeka? Naita wito kwa watu wetu wa Meru. Umoja wa jamii ni nguvu. Na kwa sasa tuko katikati ya serikali ya Dr. Samoei William Ruto. Tokuiwera, towanko, kanyango yoto Nyamongi. Toanjije gura serikali nembe kaya athokira no tuko. Narakire rutero wake mubunge wa icigo bunge atiganĩte Mpuru Buri na ura no akobagwa togeni athiete na mbere na kuringa rwimbo rwa tuta. Katule Kibaki alikwako kulikuwa kuna one term. Wakati ule Gachagua ni kwako hakuna one term. Wakati ule Uhuru alikwako hakuna one term. Wakati ule Kithure Kindiki ameingia tuambiwa one term. Tumesema aibu. Sema aibu. Sisi tuna demand tetundini yetu kutoka kwa Kikuyu. Tukua watu wa Mount Kenya East ndio tujitawane. Kiripotera ndo cha Weru kuma ntere cha Thubuku icobunge atiganĩte mbeta wa John Thiga. Mutegerero TV nkorekane ntuku ya naure re ntuku ya Jumamosi ni ntuku ira tumba ko batoge kuretera mubango jo gwatukanga imwe kwa imwe kuma kire studio chetu cha Weru FM na kagitenga katwitikire tugucemithia kanini kamwago jeje gweterete nyuma ya nteto iji cia Weru weekend thaitha tugeta kuraja nchokerete na ntutonkoroke. Munyanya wakwa unikwendete na nkoro eche yokwa yonde na ningokuja umbete kechi tuturanie tukaranie tukosyonde tigana na bare wate twendete Kwariano bakajia mankabanoge
ende gutekyo gigaturigeshia tutoranie tukaranie tukosiombe. Onimponete are babanke endego tewe denda jagwe netugo yaku nekenetie ure ambite ntekariona ongetakwe. Onimponete are babanke endego tewe denda takwe netugo yaku nenkeneti ure ambite ntekariona ongetakwe. Tigana na bare bate twendete kwaria no bakajio mankabanoge ende gotekyo egatorigechia tutoranie tukaranie tukosiombe. Wait. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Feel the pure, unfiltered power of football on StarTimes. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the StarTimes app to never miss a match, even when you are on the move. StarTimes. Enjoy digital life. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ni mutujo nice extra premium.
mutindi ngiye na kamusere Inyaju twenaju Jwambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandukene eti ya motujwa Nice Extra Premium. Nkima ya motujwa Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na Nice Extra Premium. Karibu Golden Pillar Sacco. Together we prosper. O kiroto nigitagie kugwatiro na kwigikwa ura kubatere kenda kiujurana o ikinya rionthe ire batere kubangiro bwega na nikyo aja Golden Pillar Sacco twigika mibango yaku na kumitwikithia ya umithio igwatire ni ruri rwa gikundi kienu kana group loan na mainde kumija muthithu jwenu bwajweka nyuma ya mweri jo mwaki na mari ni jamwanka mieri 18 ki aja Golden Pillar Sacco no igwatire salary loan na mainde jatantutu ja muchara jwaku na kagita kurea ni mwanka mieri 36 nuku banga kugura ngari asset financing yetu ni rungamaira 75% ya maguri jangari no gatumira logbook yaku ja security na guti garanto kwendeka development loan ukona mwanka mainda jana ja muthithu waku arimi beria nabo iba kuguneka nene na maziwa loan nabo arimo batie si iba kuguneka na rondo 1% interest o mweri na marine mwanka mieri 96 arimi bakawa nabo iba kuigwatira coffee advance na nusu ya marija ukabere na gutina guarantors kenda kugwata nteto nkuruki riongera rwangirwa turarunda rure yakwi nagwe kana uturingire thimu kurukira 0702 140 140 kana uriongera mutandao jetu nechu www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Kiriotoro bwaku nwethara uri na iroto bia rujuru thongi na nikyo gitumi tukureterete dhahabu yetu jojo ni mubango jo gwitithia kigina gyaku ngugi na gwika muthitho kuringana na mibango yaku no kona machiara ja mungana jo mwanka 13% ni gutetheria kumenyera kigina gwika muthitho bwega na gukure kigina gyaku bwega ni gutetheria wambiria education policy ya mwana igiciaraga o mwaka ukathomithia mwana waku utina thina no ujuki investment package rega ciarana itumiroto byaku kutherema na ikeno bikinyanira utina marando no utonye kinya mubango ni jo retirement kana legacy package ireka gutetheria ukurune bwaku ukenera matunda ja withi bwaku arambecha cia kwiga kuritira ngugi uri na theria mathuganio ni untu ni oibangire bwega ibange na dhahabu yetu package narua kenda wagirithia rujo rwaku ni untu bonte tonkuruki turingire thimu narua kiri 0724 114 4444 kana 0711103800 kana uriongere rwangirwa turarure akwe nagwe dhahabu yetu package kuma kwa yetu DT Sacco. Save me today, I save you tomorrow. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV. Entertainment for everybody.
tutage gwita na mbere kurumira ntitoche tutugicokera arimi na biashara ba makandamia Embu nibokite mateta kumania na biashara ete gwita na mbere kuthuka baritarĩria kuri iwanda bimwe bira kinyabire na marandu jao jama milioni jambe chabakiwa bobo ni bainyiritie muno nontau nio baritaga mugate jao indi nande bakarita kwa kagita bateri ontu bagutarira ni baba chokete nywa bonene ritamwaniki na ntitoje. Arimi na endia makandamia thiini wa kaunti ya Embu ni maracakaikani kiria marauga ni kambuni ngurani cia ngandamia kurega kumariva mamatwarira maketha mao. Marauga ino ni makwamithitie muno kuona vanivo marutaga mugate wao wa muthenya nginyagia makaremwo kugurira arimi makandamia mao. Katwikite kamenyeri local processors arengi maragura ngandamia magura wavira rori ya mbere magakuriva wega muno wavira icio ciengi ithano awata kulipa marikia gukova magatiga gwa thimũ ciaku na makaura ndukamona ringi. Turauga atirita traders aguria ngandamia Embu twamutha ciumia igiri by tariki 14 muthenya wa Valentine tutothekathie gukungwira na atumia etu tugauka mbara kwenyu twicirite mbia cietu guku makivoyaga thirikari gwetikiria arimi kwendagia makandamia mao mari na makoro kuona nirio magakoragwa na thogora makiria. Turavoya mutaikagwe kwena katurungo karatuvitiria ka section 43 karauga atiriri ati ngandamia ndengi mathiini wa bururi uyu itae ngonyore. Turavoya thirikari ruto evariari ona kegwe katurungo gaka ni turutirwe ketha tuvote kuruta biashara uru tondu karikia na kurutwa ngandamia cietu ni tukuvota kugurirwa goro na mbei iria mbega na murimi agakena. Wa uguo ni marenda thoko ya ngandamia irugurwe kuri muguri wa guonthe niguo thogora ya maciaro mao uvote kwambatirira. Andu mauke magure ngandamia onthe tugicindanagira tariu last year January ngandamia cia 130 nondu muchaina emutikirie kugura umuthi irauma ciringi 60 niri thirikari itonyererete ate niguo itonyagirira maundu mengi kwigauga igatonyererete rambirambi arimi makua ni ngaragu. Ni maragia miario ino mari mwena wa tauni ya Embu kuria marai na gikaro gia kuvanga uria makwagirithia urimi na wendia wa ngandamia. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Habisa kumakiri factory ya majani ya Kiegoi mwiti Martin na riritie gucherero wa kwambore gukinya kire arimi akiuga ni irachereri ndi nandi ni rikite gukinya mwiti ugite tayari mboro eje ni ambiriritie kwejanwa kire arimi ende abatara bakamitumira kagitene gaka kuri na umu ende ni betere mbura ekinyenzi netise na mbere na kubatara bamitumire ura kubatere kenda kwebuka winyange bwayo. Dennis Mugendi na report ije. Kuringana na urungamiri kiwanda kia majani gia Kiegoi kiria kiri giconi kia ubunge kia Igembe South ni ati mwankana ndi beteresera nyingi yombite gukinyira arimi bao kona cionthe ti gukwithira kurari na gucererwa mantu ya rumeni na thoko tumiri itini mwiti Martin uria ni murungamiri mantu jeye Ometawe Field Services Coordinator. Fertilizer nyingi ni yombite gukinyira arimi betu tho yejire ichereri kidogo ni ombere kuije chereri na kuumenia na kwithora kwina delays ke process tia procurement ndi bonde baraba involved na process yu yonde ya kugura fertilizer iba itete regrets tia kuga mwaka juju ngitwijite gutithora kwina mantu jajau utarokiri arimba majani baraba miamukirite barirwa bagikira imerene thai kuri na kiaramu ikienda kurigiria kuri aruone indi ni betere mwanka riria mbura igatenia na bo igatuika kiguni kiri kimera kia majani kunengera arimi kenda bomba kumika nontu nandi thai kuragire riua te advisable kana muntu atumba kwa advice murimi ekira thai riua ringi yu fertilizer batere gwikirwa raira ndiguru kwina mbura ndiguru kuri na ruji indi tethaire kuri na mbura nyingi kana ini muno murimi abati gwetera tugaga ikirwa thaire mbura yamba kura majani jaita miri ngi jaitaga muntu eta majani ne ugategera majani ne rungu numba kuona tumirito weight riu tugaire egitera ya gara gwikira fertilizer
Dennis Mugendi, Weru Wikendi, kiwandene kya majani gya Kiegoi kiria kiri kanthia Kiegoi wandini ya Kiegoi Antobochio, Gembe South, County ya Meru. Miaka huu ina mithuru kithima kiria kienji ndene kieni gya skure primary ya Tuto wardine Ruirirwa Rera ni kiethirwo gikithuka. Kithima giki gitatethagia kari na nture na kinya skuru mageria jagu kiagirithia nijethiritwe jakirema indi ni untu butakarika na bubu ni bwatigirire akari banyonti bunene indi taka weru bwanjirite kuoneka onde nande thirikari kaunti ya Meru itonyerete untu bubu are MC wa wardije augite Kenja kithima kingi gikero ni murandi turajo kojeri ni minister wa Ruji aja Meru Baptista Mureke na bisa munene wa Ruji Phineas Kangote kakimutege na Kenya. Akariba Tuto bethirito bakiria thina kwa mianka kathumba ya kwaga roye nyuma ya kithima kiria giaturirwe kagita ka wathani bo MP Kinotiga Tobugo kwama indi benagia gukenera nyuma ya thirikari ya ngavana Mutuma Ithingi kuigwa kiriro kiona kureta machini ya kwenja roye kingo kiambiria kuruta roye ta tene. Akariba baba Tutua ibethirito bari na kagita ga komo sana mwanka abakinyere mo karaja katukubairia tubera iruju yauke lakini ngachokeria mwathani katho kuma Mutuma kweja governor ndetenda monia umuhimu bwa antuba ko baru batutu bana thina governor netikiririe na atwa kithima giki na ambira mwaka juju jwa 2026 January itekuruka ntiretete rodi je kwenja ruje na tuyau nontubo kweja ball kenda tumbo kwa mura kithima kira kiathukire miaka ithatu iri yao ikilukite miaka ene ikilukite atutwa na akariba Tuto batona roi kumeita riu akiaria bitha munene wa roi aga kaunti ya Meru no Mutuma Kangote na taririte buranga bana Mutuma rutanirite kiri kuthiria thini ya roi kiri kaunti ya Meru kithima kitu kwenja te Ruirirwa Rera ki kwina kona nyingi cha Meru kinyama chini kiuma aya uma wandia kangeta untu antu kwina prison no era uma kwenja mbao na mbere yuma utaraumite nture yaki Imenti North so ngavana na mipango mingi irabangirite antu beto ba Meru muno ge sector ro department ya ro yake ngavana na tengete milioni magana ya ile cha kwenja ndoi na rankuruki Kangote kugaririte igita ria siasa na igita ria Mumeru kuona matunda matongoria baraba thurito aga kaunti ya Meru siasa cha kuromba ite whether MC whether MP whether ngavana president chikureana ariku ngavana Mutuma na leaders baraba onde tuchalite ta ibe na mandate full mandate igitara kura kinya tukaria mantu yariku iromba ria tongoria baba kire muinge ria toba amatangira kana pipe ira tafadhali water project ya to kwa pipe make sure bo change landhe na bachenje landhe bo connect na roe kenda pipe ite kathukangira ndite nambi ite na roe kiranka romba itukarendero juro rumba ja community tumbe kumanage kithima kibwa gatukarite ndi ura tukumanage ithima bira bingi nontu kei kithima nandi kyabina kira unpombete kuona kumande kujukio tongeria na bwa kariba Tuto batithite kikeno kio nontu imurigo munene buru Robert aukirite kikeno giakwa ni ati rujiro Tuto ruchoka turu mheshimiwa Felix Kithinji Ntuo uria okubitie mwanga kwa ngavana na ngavana no amuthikira ituthinite muno turi arimu twaraithiria na betu rimwe tukona iba kwenda kuria utiruji rwa barugira kinya tukari na uthokona tuigwa macini ruji ni njire tuigwa tutiana tuigwa tukejokia ne rothongi bobo tuthithiritwe mheshimiwa Kithinji kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Weru Wikendi niukambitaga ki Mutegi Nero daktari na gututariria njira ya ndene gukonia discharge kiri mtu mwekuru. Imbiete mwekuru omba kwigwa ari na ruko rutarirwa kawaida gikiuria kio kia urua mono ria mwekuru ina ruko rwari as a result of infection na infection nomba kwigwa ere ya either bacteria kana ukigwa ere yeast kana yo tuwa common fungal infection na type of bacteria mbakwe ikireta infections ya njira ya uchiari muno nino chietawa bacterial vaginosis kana trichomoniasis
na ino mwekoro no wake ena thinu ndakini atimenya neo mwankarera akoni daktari kenda omba kwathuranirwa no ntu treatment yayo mwanya kira kingi kiomba kwa ikireta infection kana ruko kumanjira ya uchiari ni ukaya kwithirwa mwekoro kana inya mtu murume ari na sexually transmitted infections. Ino no mfano ya sexually transmitted infections iretaga discharge ta ino ni mono ila ichie common ni gonorrhea kana ino tuita chlamydia. Ino ni infection bako ya affect mwekoro na mtu murume kana boba ire kana umoke wa ena infection na oyongi atieneo kana ukaya kwetherwa inyao umwe ni carrier na atiena symptoms na oyongi ena symptoms. Kiki gitumi kitugaga nyara a couple baina sexually transmitted infection kaiba kuona rukoro utairwa kawaida umwe akaya kwewa na kuonekana ena infection oyongi na boite kwewa agitritwa kinyoka egwa atiena dalili ya infection no eriko no ndo bakwa nethe mbakwewa are carrier wa na kama tite bacteria inu rira mwa trito na bakaona na kaire gatwika oyo akuwato infection inu kaire kira kengi omba kwa ikireta rukoruru ni ukaya kwithirwa mwekoro kana mtu murume ari na poor hygiene kwimenyera ki kuthamba ukaya kuwa mwekoro ari na poor hygiene pengine atikomba kuthamba bwega kana ukaya kwithira kinyana kuthamba lakini kwa na gutumira sabuni ile itayagirite mono sabuni ile shi medicated soap kana ile shi perfumed soap no ntoria mwekora gatumira kire sabuni kuthambia na njira ya uchiari igakiria we kinya ila twitaga good bacteria ila chwa control infections kuria atumira sabuni kuruta good bacteria ko ila bad bacteria na chikambiria gukura na ikambiria kureta infections. Kwogu ito recomendarira mwekoro ari na this ena rukoruru akoni daktari kenda omba kumenya ketha ni discharge ya kawaida kana itari ya kawaida no turibo mwekoro no ambaye kura mwikumenya lakini ndira mwekoro onekana pengine na discharge teno nega wa kwina matibabu mwanya one kiatu enda kuroba menya muno ni kwimenyera na kurigiria kwa ena infections ino na muno ria mwekoro ari na periods na bito kimenyera ilo tuta menstrual hygiene watweka rira ari na period atkiwa gikara na pad imwe kagita karaja ngwijerera bacteria ciendara kuri na ndamu na kuri na worm like in a pad kuria mwekoro akara na pad for a long time ni wekireta these infections kwa vituga mwekoro kwa gichange pad haraka within 2 hours ketha yena ni resoaked kana or not ni wite kuruta kana ugachange kintu kia kingi tukwira ekono ni kurigeria infections rukororo ni kurigeria kuthambagia ndeni ya uchiari kawaida mwiri wa mwekoro wa ukiruta ndisenye tuwa ni thambagia rira wambiria kuthambia ndeni ugikagira sabuni ria karuta bacteria ira mbega alafu ugatiwa bacteria ira nthuku ikambiria gukura na ikigwa ikireta infection kwa ekoro ntutige kuthambagia ndeni no ntu mwire wina njira yayo ya kuthambia nagu ndeni gintu kira kingi tuwa mwekoro bita kumenya kurigeria rukororo ni gutumagira muno pants ino cia cotton no ntu ichwa ikiomba ku absorb na ria womba kuthambia ukanika under direct sunlight kana ukaya kuombeka okwa no kuringa bathi agu kwa panty yaku ya cotton mweko no ala mwikumenya kethira rukorwe na rika kawaida kana tirwa kawaida ito recommenda that rira mweko na thina koni daktari na muno kurigeria kwiguragira ndawa no ndombo ko kugura urigura ndawa cia gukiria bacteria ira mbega amwe na ira nthuku kana ko waremwe ti utikondi kinya ndawa cia antibiotics ndoko ukienganira cia gukiria fungal kwa avoid self medication nonto self medication remene kutima inya thina ire mwiko kuthira kana rira mwekoro ya wandawa athi sibitari na wandawa
hakikisha kunywa ndawa ciathira warikia dosi no ntorera ukanywa ndawa nusu nato wakara bakteri gakua nusu wara kuthiria dosi ikeriuka kairi ukirikia kunywa ndawa nyuma ya kiumia kimwe biere thina gicoka kairi koguo ria mwekoro kana inya muntu murume athionwo ni daktari nae ndawa cia kugiria infection na bwirite kuthiria dosi kuringana bora erwa ni daktari. Narua kiremekirire na mikarire tureariria mantu jege wa kiborangia miromo ni lipstick. Ibwega muthikiria rietwa mbeto wa Purity Nguta. Mikire anarua ni agwaka lipstick. Riria wabanga kuthongoma tegera wone rangi iria ikubujanira na ngozi yaku utikathukirwe. Ugaka rangi ya lipstick ya pink uri na ngozi injiru. Uri umutune ugaka rangi chia blue kana black. Mtu uri wa gatigati kana rangi ya gatigati jayo itawa chocolate uti rangi atiumba gwaka. Tonya bienine nandi minister wa michezo ndene thirikari kaunti ya Meru Elias Murega na aritete mukana kiri antu baria bakuthukangia bieni bya michezo aritete ja kumania na uthukia bwa mwirigajo wa kieni kia maili 3 onto Murega ugite batikira wetana mbere. Murega ugite winyange bubu ne kuraga iroto byana baba inge barabara ingenda gutonya kiri michezo kenda kwiguna kiri motoro jao. Sport as a Meru. Na mworoto wa gukuria na kuthongomia michezo muno ya mubira wa mabuguru kaunti ya Meru. Ministry ya amantu megie michezo kaunti ya Meru ira etongoretwe ni Elias Murega amwe na FKF ibagwatanirite kuthina mbere na kurutana amacoaches ibailabu mwanya bonthe bari 60 kaunti ya Meru maya marefari 80 na bakurutanwa mwanka muthiru. CBC ne kwenda ne talent oriented na twachoka nara skuru tukombote thinya na bau kenda ba develop their talents. Training yetu kuendelea ni other ma coaches ni training yetu bana nkomenya thai na mature ne yetu mubira yukamba yukakura no to training yetu ni other ni antu apa over 30 people from Meru Sound Meru North na antu baba gawe to train team sionara mubira kina mando ile to ma coaches thai tendu igethaisiego. I believe they'll have a very great and huge impact to the community and the respective teams that they are coaching. Through the trainings, babu bukomba kwethera bukiumba kwethera bwe coaches na refs ba nene actually ba omendhiguru na bakenya kwa jumla. Na inaito gutegera ola tomba go train bara twitaga football administrators like team managers na inya leadership ya club ikenda rozo Pedro Atrisbe na we to kuona finances, mobilize resources for future sustainability of this team. Elias Murega akiuga no abathite na mbere na kuraithithia kinya ibieni mwanya nikenda bithi na mbere na kuthongoma no ntoki mubira wa maguru wa Governors Cup no thiete na mbere na ntuite kuraja ugakinya muthia no nto mworoto wa ore obwega kuromba bara bonthe baku involve themselves ku vandalize into bia muingi no nto into bite bia thirikari bienu ni ushuru bwenu bukome na butigane tabia mbaya kama hizo. Facility hizi za kutetheria generation hiyo wengi kwa kinoru tukethra tuimprove this budget tukone nyakieni kia oro nyakiongo is not in good condition na bieni bibi be under counter. Governor Cup iko bado na tutafika mwisho. This is more than a game. It's more than a game. Non tukore agenda ira tuithiritwe tuige sensitizer kire community yetu manto gender based violence, manto teenage pregnancy, manto drug and substance abuse na manto health. Na thainde aza kire njia ward inkwenda kuga through partnership yetu na Shofco
nonto these are the areas where they are prone kiri mantu a teenage pregnancy na gender based violence. Itugwaka more than 20 million facility ira tugwita safe house ira kendereithia after governors cup tukendereithia kuona no tukorwa na gender based violence itukorwa teenage pregnancy na mantu zau zange related na gender nonto apart from kwithro ndi waziri wa sport ndi waziri wa gender na intobi lazima tutumire football for social change na inya twina sustainable measures ira igatetheria kurwa na mantu zau kuma maili ithatu Gebe Central Petan Class Chabare. Sana njirendi kungucokeria nkatho cha mwanya mutegeri nontu bakona kanya kugwatanira na bautwe tucemania kaire kirinto to chewe rutha mugwanja ntuke arujo mbitagwa ntinyari Kenya morinkire mino monariro twamatithe nyume kagitagate kuraja ni mubango jogwa tukanga ebakwa moko makire studio chetu chewe FM ithiro no tukububwega.